Assalamu алейкум, Universal KG каналынын көрөрмандары. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек, биз көптөн бери видео чыгарбай калдык. Буюрса бүгүн ишти баштадык. Бизде жакшы жаңылык, жаңы канал ачканбыз. Кандай канал экени силерге кызык болуп аткан болсо, бул жерге сүрөтүн коюп коем, келиңиздер, көрүңүздөр, комментарийга ссылкасын коем. Жакында эле барып Өзбекстандан 20 миллиондук, 22 миллиондук малдар тартып келгенбиз. Ошол видеолорду көрүп, комментарий жазып, каналга жазылганды унутпайбыз. Досторыңызга таратасыздар. Анда эмесе кетик. Assalamu alaikum, Universal Gage'in görürmanlar жана каттоосуңар. Бүгүн биз Өзгөн мал базарынын малдарын алып сатып басына кетебиз. Жаштык катажылыкса видеонун башында эле кечирим сурайм. Лайк баскан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Анда эмесе кетик. Бүгүнкү число 2020-жыл 10 февраль. Бизди колдоп туруңуздар деп суранам. 85 миң сом дейт, 81 миң сом сатылып эле кайтарып берди дейт. Неге деген болсоңор, бул жаңы ачма болгон үчүн тушап салат экен. Торбогу эркек биринчиси. Бирок эмчеги чоң, жаңач болсо муйдан чоң породадан экен. 85 миң сом деп атып, 81 миңге сатып эле кайтарып берди дейт азыр. Тушап сарыш керек экен деп. Уй чоң экен, өзүңөр көрүп атканыңар эле. 75 миң сом дейт, 68 миң сом баа болуптур, бербей койт деди. Торпо 3-чүсү экен, ургачы. Жаңы эле туулган, 1 жума боло элек, 2-3 күн эле болду буга. Энеси сүтү 8-9 литрге чейин барат экен, жакшы тойгондо. Уй деле жакшы эле, бою деле нормально. Өтө деле пас эмес, бийик эмес. Жакшы эле саатат экен, түшүп атпай эле. Улан 75 миң сом дейт, 70 миңден коюп берди болот экен, бербедим деди. Торпо эркек экен, үчүнчүсү. Торпо эне бала бир кыл эле экен. Айырмасы деле жок. Сүтү 10 литрге чейин барат экен бу деле. Ulan 73 ming so'm deydi, 65 ming so'm baa oldu, berbe koydu dedi. So'rboq birinchisi ekan erkak. Mana so'rboq nemiz bo'ladi? 4-5 litr sut var, birinchisi suvi normalni. Uy biyikdan emchagi ham cho'ng'ib usti ham ko'yadi bu uydan. Endi ulan 85 ming so'm deydi, nerede baa bo'lyapti, 75 ming so'm. So'rboq ikkinchisi ekan urg'achi. So'rboq cho'ngligini ko'rsanglar, uydan cho'ng uy ekan, arkasından beri ko'rsatayın. Sütü 5-6 litr süt var ekan azırıncha. O uydan arkasından jammasının çoğunluğunu ko'rsatsangiz o'zinglar delе. 80 ming so'm deydi, 73 ming 500 baa oldu, berbedim dedi. Torba üçüncüsü ekan erkek. Sütü qancha var aka? Sargeç 10 litr deydi. Sargeç 10 litr, anda bu жақсы uy. Torba деле чоң, uy деле чоң ekan, uylar azı. Барлы чоң уйларга кызыгып калса керек. Мол эне olan 75 ming so'm deydi, 65 ming so'm baa болуптур, бербедим деди. Torba экинчиси ekan erkek. Uy деле чоң uy. Sütü qancha var aka? Azınca 5 litrдей бар дейт. 3-4 туып калганда uydan чоң ekan, эмчеги ham чоң өйөт. Мол жалгыз мал 75 миң сом дейт, 70 миң сом баа болуптур, бербедим деп атат. Үчүнчүсүн туулган экен, төртүнчүсү боз, аз жалгыз. Жазда сүтү 10 литрге чейин барат экен, жаш тойгондо. Уйдун башын көрөлү, уй чоң уй расыл. 75 миң сом дейт, 62 миң сом баа болуптур, бербедик деп атат. Торбо канча дедиңиз? Төртүнчүсү ургач экен. Sütü 15 litrге чейин бар экен, sütü агып атат. Мол жели. Uy parada uy eкен. Mal qancha ekan aka? 65 ming kam bor. 65 ming. Torpa urg'achi ekan-da? Torpa urg'achi. 3-balası. YouTube'dan çıkarsın o YouTube'dan. Qancha beribedingiz? Qancha beribedingiz? 59 beribedi, 59. 59 ga? Az mı az koşsa veriyorum.
Мына торпого өзүңөр көрүп атканыңар эле торпого деле чоң. Сары кеч 10 литр болот да. О, сары кеч 10 литр. Сары кечки 10 литр жакшы эле ой экен. Кичине арыраак экен. Торпого тууган болсо аша алыртап болгон. Көкчөккө чыкканда семирет бул деле бардык эле. 3-чү баласы экен. Мына алынып 54 миң сомго. 3-чү тууган дедесин. 4-чүсү кечирээк болуп калат дейт. Жазга барат деп атат. Бирок уй чоң экен. Мына жели бунун деле жели чоң. Аны 70 миң сом дейт. 60 миң сом баа болуптур. Бербейт дейт. Торпого экинчиси экен. Эркек. Үстү 5-6 литр үстү бар. Могул жагынан көрсөтөйүн. Азыр арка тарабын көрсөтөм. Могул эне болгон 60 миң сом дейт. 55 миң сом баа болуптур. Бербедим деп атат ээси. Торпого биринчиси экен. Мына канча? Торпого ургач экен. Сүтү 5-6 литр сүтү бар. Оған 70 миң сом дейт. 66 миң сом баа болуптур. Бербейт деп атат ээси. Торпого 5-чиси экен, ургачы. Сүтү канча бар дедиңер? Сүтү 10 литр. Сары кечки 10 литр болот деп атат. Торпогона 1 жума болуптур туулганына. 57 миң сом дейт. 53 миң сом баа болуптур. Бербейт деди. Торпого экинчиси экен, ургач 7-8 литр сүтү бар деди, сары кечки. Бул экинчи туумга нормально болот. 4-5 тууп гана чоң сүт көбөйөт одан сайын. Азыр уйду астынан көрсөтөм. Торпогона 1 ай болду эле. 1 ай болуп калды. 1 ай болуп калыптыр деп атат ээси. Могул эне болгон 70 миң сом дейт. 63 миң сом баа болуптур. Бербей койт деп атат ээси. Торпого 4-чүсү экен, ургачы. Сүтү жаштаганда 10 литрге чейин барат деп атат. $75 миң сом дейт. 70 миң сом баа болгон, бербей койгом деди сарлап. Торпого экинчиси экен, ургачы. Сүтү канча бар? 6 литр. Азыр каме жаздачы. Жазга бар билбейм, бирок көбөйөт, бирок жазда көкчөккө чыкканда. Эне улан 75 миң сом дейт. 70 миң сом баа болуптур. Бербейт деп атат ээси. Торпого 3-чүсү экен, ургачы. Мына ойдун өзү, уй парада ой экен, бул деле чоң. Аралашма болуш керек, точно парада эмес бул. Аралашмасы бар. Сүтү 4-5 литр барат азыркы момент. Улан 75 миң сом дейт. 66 миң сом баа болуптур. Бербей койт деп атат ээси. Торпого 4-чүсү, 5-чисин туйунда эле калган деди. Торпого ургачы. Сүтү аз кайтыптыр болду. Туйунда койгон сүт кайда? Желин салып тур же. Базардын орто эсеби ошондо 75-70 миң сом болот экен, жакшы уйлар. 75 миң сом дейт. 71 миң сом баа болуптур. Бербей койт деп атат ээси. Торпого экинчиси экен, эркек. Торпогондо 1 жума болуп калыптыр. Сүтү 15 литрге чейин барат экен жакшы тойгондо. Азыр коюнда 10го жетпей калат деп атат. О, желин көрүлө, жел деле чоң. Мына бастырып текшерип берип атат. Желин көрсөңөр чоңдугун шылпылдап атат. Ол буга 67 миң сом экен, 62 миң сом баа болуптур. Бербейт деди бул деле. Бул деле 2 жаш. Бирок салы арыгыраак экен одан караганда. Баны 300
20'ye жақын ет берсе керек. Бұл 2 жашар бұқа екен, 75 мың сом дейді, 73 мың сом бауы олтыр, бербедін одан 74-74-ге береткен. Жоқ, көрдіңіздер, аз қанша килограмм шыққанын сұрайым. Таразаға тартып көрдіңіз бе? Примерно қанша шығады бес? 400-ге барады додат. Бағылған бұқа екен, көріп отқан ардайды. Мол 2 жашарым бұқа екен, 50 мың сом дейді, 45 мың сом бауы олтыр, бербе қойын додат. Мол, өділі бағылған екен. Қанша ай баққаныз? Жоқ, қанша ай баққаныз? Қанша ай баққаныз? 2 ай баққан. 2 ай бақтыңыз ба? Қанша килограмм ет береді примерно? 160 кило. 160 килограмм ет береді одан. Бұқаны 65 мың сом дейді, 61 мың сом бауы отыр, бербедін ода дейсі. Бұділе бағылған екен, бұділе 200-ге басы керек еті. Семіп көрген бұқалар ойнай көреді, бұл жақсынайды бұқа екен, 3 бай тұрады. Ол жерде бұқалар екен, 2 бұқа. Екеуіне 90 мың сом сұрап отам деді, бір жастан өтіп қалған бұқалар. 83 мың сом бауы олды, бербе қойын ода дейсі. Номерін сұрап, экранын жаза кетем, керек болса чаласыздар. Екеудің соның бұқалар екен, жас чоң. Мынаның башын көргіле, башы ем чоң. Бұқалар. Бақсаңар, соның бұл серейдан алып. Сойыш қаласыңар, өзіңердің қалуыңар қарап алсаңар керек. Екі жашар болайын деп қалған бұқаны 55 мың сом дейді, 50 мың сом бауы олды, бербедін ода дейсі. Бұл ділі қора ділі тұрған дейді, бағылған емес, мына көріп отқандар ділі. Ары қарап, бағылған болса топ болып қалады бұл же. Бірақ сойыш қаламын сенерді, сойышқа болу береді. Моғыл 2 бұқаны 110 мың сом дейді, нарқысы 3 жашкен, моғысы 2 жаш болы лекті одады. 100 мың сом бауы олды, бербедін деді. Моғыл семіз екен, моғысы ары қарағыла. Бұқалар жақшы бұқалар екен, аныңдан ле. Бұқаны 96 мың сом дейді, 83 мың сом бауы олтыр, бербедін олады. Екі өтен 1,5 жашқа жақындап қалым, бірақ жетелек деді. Қанша ай бағылған? Жем жеген өз шөпті тұрған дейді. Бір жәрміші жетелек бұқалардың үшөне 150 мың сом сұрап тұр, 134 мың сом бауы барып тұр, бербедін одады. Жүлі қорада тұрған бұқалар о? Қорада тұрған дейді, бағалған емес. Ол сұрақтан көрсетейін. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!